nyuma y'igihe kitari gitoya hari bivugwa ko ari gukorwa iperereza kuri perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ku bijyanye na Epstein. Uyu munsi rero haje kugaragara undi mutegetsi nawe uri gukorwaho iperereza kujyana Epstein, ko amakuru mbe na mbere avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kuba yaragabye ibitero ku gihugu cya Iran kubera kwanga ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yakorwaho iperereza ku bijyanye n'uyu Epstein. Biteye bite? Ministiri w'Intebe w'Ubwongereza nawe yicariye inkono ishyushye. Iyi ni QuickTimes News, ni Benga Oziana. Reka mbikuvire imuzi n'umuzingo ubundi ibintu bigende neza cyane, umenye amashira kinyoma kubijyanye na Donald Trump na Epstein ndetse no kubijyanye n'uyu Ministiri w'Intebe w'igihugu cy'Ubwongereza wicariye inkono ishyushye cyane. Ese ibyo biraza kugenda gute? Abasesenguzi mu bya politike marayifata gute? Ministiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer akomeje gusabwa kwegura kubera guha akazi umudiplomate wabaye inshuti magara y'umushoramari Jeffrey Epstein wahamijwe ibyaha byo gushora abakobwa mu busambanyi. Muri Gashyantare 2025 Starmer yagize Peter Mandelson, ambasaderi w'Ubwongereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibijemo kandi abizi ko uyu diplomate yabaye inshuti ya Epstein, nubwo we yabwiye abadepite ko atarazi ko umubano wabo wari ukomeye cyane. Starmer yabwiye abadepite muri Gashyantare 2026 ko ubwo Mandelson yabazwaga ku mubano we na Epstein yabeshye guverinoma ko utari ukomeye. Avuga ko yicuza kuba yaramuhaye inshingano iyo aza kubimenya ko ibyazi uyu munsi ko atari kwegera guverinoma cyangwa se atari kumakazi muri guverinoma. Kwa 20 Mata uyu mwaka, ubwo ni ku munsi w'ejo hashize, Starmer yasubiye mu nteko nshinga amategeko y'Ubwongereza kugira ngo asobanure byinshi ku cyemezo cyafashwe cyo kugira Mandelson ambasaderi, ashimangira ko ikosa atari we ryaturutseho, ariko bamwe mu bagize inteko bagaragaje ko ayo ari amatakirangoye. Umuyobozi w'ishyaka ry'abakonservateri itavuga rumwe na guverinoma y'abakozi Kemi Badenoch yavuze ko ibi byerekana ibintu bibiri: Ministiri w'Intebe ari kubeshya cyangwa se ntafite ubushobozi bwo kuyobora igihugu. Senateri Maurice Grassman wo mu ishyaka ry'abakozi yagaragaje ko Starmer akwiye kwegura nyuma yo gukora iri kosa kuko nta cyizere azongera kugirirwa. Ntabona ko gusaba imbabazi bihagije, wenyine ntari kwemera ibintu byo gusaba imbabazi. Uyu munyapolitike kandi yavuze ko atakomeza kuba Ministiri w'Intebe wizewe kandi niyavuga ngo yakoze ikosa bamubabarire. Ibinyamakuru byinshi byo mu Bwongereza byatangaje ko mu gihe Starmer akomeje gushyirwaho igitutu, meya w'umujyi wa Manchester Andy Burnham na Angela Rayner wabaye Ministiri w'Intebe wungirije bahuriye mu nama y'ibanga tariki ya 17 Mata, bivuga ko yagandiwemo ahazaza y'ishyaka ry'abakozi. Umusesenguzi wigisha amasomo ya politike muri kaminuza ya Queen Mary i Londres, Professor Tim Bare, yatangarije ikinyamakuru The Washington Post ko ikiganiro cyabereye mu nteko kuwa 20 Mata cyashyize ahazaza ha Starmer mu kaga gakomeye. Professor Bare yatangaje ko bigoye kwizera ko Starmer azarenza mu mpeshyi akiri Ministiri w'Intebe w'Ubwongereza, kandi ko ishyaka ry'abakozi rishobora gutsindwa bikomeye amatora yo mu nzego z'ibanze ateganyijwe muri Gicurasi 2026. Ubwo ni ukwezi gutaha nibwo aya matora ateganyijwe. Abenshi bakomeje no kwibaza ahazaza hiri shyaka ndetse no kwibaza kuri uyu Epstein marakorwaho iperereza na muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo asuzumwe umubano we wihariye na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Kuri ubu ngubu hajemo Ministiri w'Intebe w'Ubwongereza, nubwo we batari inshuti mu buryo bweruye, ariko hari ikihuza Epstein. Epstein yahamijwe ibyaha byo gucuruza abagore cyangwa se n'abana b'abakobwa. Ubwo nko ku ifoto uri kureba muri screen yawe hariho uyu Ministiri w'Intebe Perezida Donald Trump, arimo uyu Epstein n'abandi. Ibi rero bikaza kuba ari ikibazo gikomeye. Ari akana kubwiyemo ngo hari abashinja Donald Trump
guteza intambara muri leta zunze ubumwe kuri leta gushora cyangwa se gushora leta zunze ubumwe za Amerika mu ntambara kubera Iran ndetse muranyanganira kubera kwanga igitutu cyo ko yakurwaho iperereza n'abashinzwe umutekano cyangwa se n'ibigo bishinzwe gukora iperereza harimo na FBI cyangwa se izindi nkiko mpuzamahanga. Niyo mpamvu ari kwanga nyine ibi byose agerageza kurema sambaratika cyangwa se gushoramo sambaratika hano ku isi. Nkuru yari yabanje gufata yo perezida wa Venezuela Nicolas Maduro. Ubu Maduro yaraheze nta nabo bw'abantu benshi bamwibuka kuri iyi ncuro. Ukurikiyeho ni muri Iran barayiteye ibitero byahitanye n'umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Kuri ubu ibitero biracyakomeje byagizeho isi ngaruka nyinshi. Noneho uyu mushoramari yahaye akazi batubwiye uyu Peter Mandelson kumugira ambasaderi w'Ubwongereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Noneho Amerika ibijemo kuko n'ubundi Trump asanzwe afitanye umubano wihariye n'uyu Epstein akomeje kuba ibibazo hariya ku mugabane w'Iburayi ndetse no muri Amerika. Ngo nugutegereza tukareba ese biraza kugenda bite. Ese abongereza baraza guhitamo kweguza Ministiri wabo w'Intebe kubera uyu Epstein. Ese n'iki kiza gukurikira? Ese ko birangira inteko nshinga amategeko ije kuba yakisubiraho ku mwanzuro yafashe? Ibyo byose naho nibyo guhanga amaso tugakomeza tukareba ahazaza h'ubutegetsi bwa Bongereza ndetse n'indi shyaka ry'abakozi hariya mu bwami bw'Ubwongereza. Nanone tugakomeza guhanga amaso kuri Epstein ukomeje kugenda ateza ibibazo yaba mu Bwongereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niho byabanje n'ubu ngubu ibibazo bitararangira kuko n'ubundi bitekerezwa ko intambara ihanganishije Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran niramuka irangiye hashobora gukorwa iperereza noneho ryimbitswe. Ibi byaramuka bifashe Donald Trump ko ari umubano wihariye afitanye nawe n'uyu Epstein. Donald Trump agahita yeguzwa kuko niko amategeko abiteganya. Nibiramuka bimuhamye azeguzwa. Uyu Epstein ni umuntu ku isi hose udafiteho izina ryiza bitewe n'ibigenda bimuvugwaho uko gucuruza abana b'abakobwa ndetse n'ibindi byaha bitandukanye agenda ashinjwa bigira ingaruka muri societe ndetse no ku isi muri rusange. Ubwo nugutegereza tukareba ahazaza hibi bibazo tugategereza tukareba ibya Donald Trump. Ese intambara nirangira koko Donald Trump ashobora kweguzwa? Ese uyu Ministiri w'Intebe w'Abongereza areguzwa? Ibyo byose turategereza turebe. You need the QuickTimes news ni Benga Oziana. Wowe icyo usabwa no kujya hasi handitse subscribe ugakanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane muri gahunda zitandukanye za The QuickTimes news. Mu kanya gato none turaje tuguha andi makuru atandukanye yaba mu mikino, imyidagaduro, politike ndetse n'ubukungu n'ibindi byose wakifuza ko wakumva n'ahandi wabisanga atari kuri The QuickTimes news. Dusubire mu kanya gato.